kugwira Rubavu kwa PRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport bose bakavira Rubavu nta manota 3 bakuye. Ibyo nibyo nza kugaruka, ariko n'ubundi shampiyona muri rusange yagombaga kubikomeza nyuma y'icyumweru nyine cyo kwibuka twari turimo kwibuka bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 ku nshuro ya 32. Ubwo nyuma y'icyo cyumweru rero shampiyona yagombaga gukomeza. Shampiyona yagombaga gusubukurwa ku itariki 17 ariko umunsi wo kwa gatanu tangira weekend hagombaga kuba imikino igera kuri 3 kabisa. Amakipe yo yari ari ready cyane kuba yahangana nyine, cyane ko kuruse y'igikombe igeze kure. Amakipe amwe ararwana no kuguma mu cyiciro cya mbere, andi ararwana no kuza mu makipe nyine ya mbere n'ubundi ndetse n'ibikombe. Of course ko nicyo tuba duhanganira cyane, amakipe hangana buriya nyine nicyo abashaka ni igikombe baba bahatanira. Ku munsi wo kwa gatanu rero hagombaga kuba imikino igera kuri 3. Ikipe ya Musanze FC yagombaga kwakira Amagaju bworoherane hari Musanze nyine saa 9. Marine FC ku Muganda Stadium i Rubavu yagombaga kwakira ikipe ya Ice Kigali saa 9. Gasogi United Kigali Pele Stadium ku saa moya nayo yakiriye Gorilla FC. Impamvu iyi match yo yabaye saa moya nyine nuko hari kuberamo match y'abangavu rwose batarengije imyaka 17 y'u Rwanda bakiriye Zambia. Match yanarangiye batsinzwe ibitego 2-0. Ndavuga nyine Amavubi kubwo nishi. Gasogi rero biba ngombwa ko yakira ku saa moya. Iyo niyo mikino 3 yari ihari muri Rwanda Premier League. Izi match rero zo ku munsi wo kwa gatanu umuntu yanyuramo rezita tugenda match imwe kuri imwe n'uburyo byagenze. Match yahuzaga Musanze n'Amagaju, match yazanye na skandali nyinshi. Navuga bati twumvise amajwi amwe namwe y'abantu bagiye batandukanye nyine mu makipe. Iyi match harimo match fixing. Ibyo rero sinza kubitindaho, ahubwo Musanze byarangiye n'ubundi Amagaju yitsinze ibitego 2-0. Ibitego 2-0. Kipe ya Musanze kabisa bayisanze mu rugo barayitsinda. Amagaju yitwara neza. Marine yari yakiriye Ice Kigali. Match yarangiye Ice Kigali yitwaye neza. Igitego cya Karisa Rashidi kimwe rukumbi nicyo cyatandukanyije umukino. Ice Kigali kura amanota 3 mbumbe ari Rubavu. Ibintu byagiye binanira amakipe menshi cyane, ariko Ice Kigali yarabikoze. Indi match Gasogi yatsinze Gorilla ibitego 2-1. Gasogi nyuma y'igihe kirekire itabona amanota 3 kereka abaye noneho yarayabonye yose uko yakabaye. Ku munsi wo kuwa gatandatu hari rendezvous y'imikino igera kuri 4. Ikipe ya Gicumbi FC yagombaga kwakira AS Muhanga muri Kigali Pele Stadium. Etincelle yagombaga kwakira ikipe ya APR nayo ku Muganda ku saa 9. Mukura Victory Sport kuri Kamena Stadium saa 9 nayo yakire Elmereh. Mu gihe saa 12 n'igice ikipe ya Kiyovu Sport muri Kigali Pele Stadium yari yakiriye Al Hilal. Akibaza ngo izi match zo byarangiye gute? Gicumbi yafashe Muhanga ariko n'ubundi ntago byadutunguye twese. Gicumbi kwitwara neza, abasore ba Coach Juste Di Matteo bitwaye neza kabisa, batsinda ikipe nta kwibabarira ibitego 2-0. 2-0 kabisa, bihuta cyane bavuga bati nta n'umwanya wo gutakaza tuba dufite twebwe. Indi match yabaye iyi match ya Etincelle na APR. Munyemerere mbe nyitarutse gato ahubwo turebe Mukura nayo yitwaye neza itsinda Elmereh. Kazi gakomeye cyane Mukura nabo batwara amanota 3 kuri Elmereh. Darkonovic agenda avuyuhuye rwose kuri Kamena yahaboneye ibintu by'ibitangaza cyane. Abasore ba Mukura Victory Sport bitwara neza kimwe ku busa. Kiyovu Sport yo yari yakiriye El Hilal. Byarangiye Hilal yitsinze ibitego 2-1 nayo ibibuza amanota 3. Tugaruka rero kuri match
ya APR, match ya APR FC itari yoroshye habe n'akana gato. APR birangira itsinzwe na Etincelle ibitego 2-1. Ikipe ya APR urebye abakinnyi yari yabanjemo Adolphe Mwizamu, Ishimwe Abduru na Yunus Muraxe, Byiringiro Gilbert Kagege yarari kuri 2, kuri 3 hari Bugingo, Dauda Sekiganda na Memeri da mu kibuga hagati, uruhande rumwe Kiwano kurundi watarabatukisha buri Ameri Togi. Navango ni ikipe yameritaga gutsinda Etincelle, ariko rwose birangira muvandimwe Tistash no givango batazi ikibanyuzemo, birangira rwose match bayitakaje amanota baca mu myanya y'intoki, cyane ko igice cya mbere cyo cyarangiye igitego cyiza cyane ku minota 33. Dusaba Imana Anselme na Iraguha Award batsinze ibitego byiza cyane 2, bajya kuruka ari 2-0 bwa APR, bataraza kwishyura igitego minota y'inyongera, birangira ikipe ya APR ihaguye. APR biguye Rubavu gutyo. APR rwose ibirasafarinze manota yose, noneho yo nta no gucyura na rimwe, birangira iribuze. Ku cyumweru hari match ebyiri, rendez-vous ebyiri zikomeye ku isaha saa 9 Rutsiro ku Muganda Stadium, n'ubundi aho APR yaguye ku munsi wo kwa gatandatu yakiririye ikipe ya Rayon Sport. Match ndabona banyiretseho gatabwo nse nukomeza kuri ya Police FC yari yakiriye Bugesera muri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Police bikomeza kugorana n'ubundi, igitego babatsinze ku munota wa 4 itsinzwe na Clement John, nicyo cyatandukanyije impande zombi, birangira ikipe ya Police itsinzwe na Bugesera igitego 1-0. Igitego 1-0 rwose. Bugesera yitwara neza iratsinda. Police yo na Ben Musa avanga ibintu ntibiboroheye habe n'akana gato, bikomeje kugorana. Ikipe ya Rayon Sport ubwo abafana bayo bari bishimye cyane bati mukeba yatakaje APR FC, byarangiye bayitsinze, noneho natwe turaza tumeze neza cyane. Rayon Sport match nayo birangira bayinganyije. Rayon Sport urebye abakinnyi yari yabanjemo, yari ifite Drissa Kwate Mwizamu, Obedi kuri 2, kuri 3 hari Ganijuru, Ramazani Chimanga na Nshimiyimana Fabrice bari Muraxe. Mu kibuga hagati hari Richard Rikawuna Tambwe, uruhande rumwe Tony Kitoga, urundi Didier Mugisha batukisha Forenganye. Abasore nabo amanota birangira bayagabanye na Rutsiro kabisa. Rutsiro bagama abura igitego, match irangira gutyo. Navango ni urugendo nyine rwa Rwanda Premier League umunsi wa 27 wa championnat. Navango nuko byarangiye kabisa. Wowe kanda subscribe kugira tujye tubana neza kuri The Quick Times News, amakuru yose yabonera igihe. Ni Ivan Lucky, ukomeze kugira amahoro y'Imana.